ngifuna ukutshela isoka lami la ukuthi kunento engifihlele yona ukuthi lento le isiyangidla kakhulu manje. I-boyfriend yami ngasho ukuthi sonke le story siqale kuyena. Uyazi ukuthi mase abantu nami ngiyathanda ukuxoxa nge-boyfriend yami for sure naye uyathanda ukuxoxa ngami kubangani bakhe. Yes. So umuntu wami mangabe siheva embedeni ubehleze ngitshela ukuthi ngimnandi kangakanani engitshela ukuthi isitofu sami 66 waze wangitshela ukuthi nje mangabe siheva ngiyazi yini ukuthi nginamalebe. Ukutshela kanjalo? Yes. Ngathi angazi nganga-understand ukuthi enzani washo ukuthi iwona wenza nje ukuthi umuntu wesifazane abe mnandi kakhulu iwona mbambayo mangabe sisembedeni angakwazi ukungiyeka. Oh, okay. Yeah. So ke u-boyfriend ushuthi utshele abangani bakhe ngale ndaba leyo ukuthi ngimnandi kangakanani uma ngabe ngisembedeni nanokuthi nginalento abantu besilisa abayifunayo kumuntu wesifazane. Oh, okay. So u-boyfriend nabangani bakhe babantu nje abamachama bahlezi bephuma behamba ngeemoto amapholo baneyintombi ezinye zeintombi zakhe ngiyazazi kodwa ngiyazi ukuthi nami ngihamba phambili yabo. Okay. Ngoba njengoba ngisho njalo umngani wakhe unabangani abawu3 wes4 yena igroup nje yaziwayo ngisho nasendaweni. Okay. So umngani wakhe lo wokuqala weza ngimina wazongitshela ukuthi hawu yazi mfethu umjida uthe wena ngendlela omnandi ngayo isitofu sakho siku6 yabo. So nami ngiyahalela ukuyizwa leyo nto leyo namalebe la akhuluma ngawo ngiyafisa ukuweza ukuthi Umngani utshela wena kanjalo? Umngani utshela mina. Ngiqale nje nami ngingayinaki lento le ayishoyo. Awudinwanga? Angidinwanga ngaba nokujabula ukuthi umuntu wami yabo ukhuluma kahle. Cha yabo nje ukuthi ngimnandi ukhuluma kanjalo utshela abantu ukuthi ngimnandi ngaba naloko ukuthi cha nami shuthi ngikhona ke bonke umuntu wesifazane. Lo umngani lo oza kumina ozosho lento kwakuyicrush yami from high school. Okay. Kodwa ke ngagcina ngithandane no guy lo engithandana naye manje. Then icrush yami mangabe sizosho lento engitshela yona ngithi nami ngiyafisa ukuthi yabo mhlambe ngike ngibuzo ngoba kade vele ngangifisa ukuthi makuthiwa ngitshola naye. Mengabe ke engicela kanjalo ke umngani kwenzeka nje ukuthi engekho u-boyfriend esemsebenzini kwenzeka bathi asiphumeni sahamba sayobhuka. Okay. Mesibhuka ke yila esazwisana khona kodwa mengibuye endlini ngamtshela ukuthi ngicela ukuthi igcine lento le eyenzakalile ngoba kahle kahle nje bengayimisele ngaye angazi kahle kahle nami ukuthi ngangenzani. Ngeke nazivikela? Azange size sivikele. Ngazizathu siphi? Angifuni uqamba mangankaze nje ngize ngiyicabangele leyo nto sathi nje mangabe siqala kuqatshulana kwaze kwagcina ukuthi kwehla amaphenti kwenzeka nje ngendlela eyenzeka ngayo. Izifo? Into engangayicabanga ngaleso sikhathi. Okay. Angizange nje ngize ngicabanga ukuthi khona into eyisifo ngaleso sikhathi leso. So ke uma ngabe ke ebuya ke ugaya emsebenzini yonke into yaba normal kwahamba kahle. Washo futhi sembedeni wathi khona into engayizwa kahle kuwena. Ugayi wakho Ugayi manje? wami. Oh, okay. Nami nje ngagoloza ngathi awuyini ongayazi mina ngihlezi ngila endlini angithi yabo. So kwaphinda futhi ngokulandelayo u-crush lo esengilale naye weza kumina wazosho ukuthi uyamazi vele ukuthi ungena kanjani ama-shift akhe agayi wami weza kumina wazongitshela ukuthi mfethu uyabo ukuthi kuyabanda ngiyafisa usenze kanje ngamtshela ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyenze leyo nto leyo. Wahamba ke ngalelo langa lelo mehamba kanti shuthi usekhulume nalaba bo3 ekhulumeni kwabo nalaba abanye wabuya lo munye wazosho ukuthi yazi useshilo umngani wethu ukuthi wena wenza into kanje wabeka ngokuthi wena ufebela umngani wethu mangabe engekho sizwile ukuthi kade nihambile nibhukhile kanje siyayazi indaba wasixoxela sonke ukuthi wena umnandi unamalebe so nami ke sengifuna ungizwise leyo nto leyo. Ngazama ukuthi ngiyagoloza kodwa wathi njengamanje ngithatha ifoni ngiyamfonela ngifuna ukumtshela ukuthi wena kahle kahle nje shuthi wena nje uyisifebe. Yabo ngimangale nami ukuthi kanjani kulo wesibili
nga-enjoya kulowa ye-crush yami ngoba nami ngangikade vele ngifuna ungimuza ukuthi unjani from high school nje wayevele eyi-crush kumina. Kwenzeka kanjalo-ke. So indaba yami ithi bobathathu bagcina bekwazile ukuthi ngibazwise ngilale nabo. Naku sekwenzakala ukuthi kuLesihlanu uGayi wami wathe nje vele ahlaleni endlini ngibiza abangani bami naye uzobiza abangani bakhe sihlalele siphuzele. Okay, bafike-ke kuqale abangani bakhe. Mabefika abangani bakhe mina kade ngihleli nabangani bami laba abangani sebeze bahamba cause abafika oGayi bathi kuyabhora. Bahamba ngiqhubekele ngishayeleke iziphuzo zami ngishayele. Bafike bo3 bangqongqoze babingelele kube kuhle. Hayi babuza uGayi ngisho ukuthi hayi ubengakabuyi. Hayi masimtshela ukuthi bengakabuyi bese siyamfonela bese yasho ukuthi yazi nje ngeke ngisakwazi ukubuya kube ne-emergency sengiyangena nasebusuku i-night shift. Oh, okay. Ayi sivele sithi hayi guys nikulungile asiqhubeke siphuzele ke thina ngoba akasezi. Ngimtshela ukuthi hayi na amajita la endlini. Athi yena hayi batshela ukuthi abahambe ngoba mina angisezi vele. Hayi siqhubeke-ke siphuzele sishala ama-drinks ikhathi seyihambile kuyela la ko1 intatha. Emva kaloko ke ebese ngibizwa uGayi lo oyi-crush engibizele eceleni sihambe sekamerweni bese yasho ukuthi ayazi ukuthi ngiyayikhumbula into wanginikeza yona. Mangabe esho kanjalo angibange nami ngivele ngibe ngisambuza enye into. Mina ngabe sengiyambamba ngamqabula salala futhi khona lapho. Shuthi lo omunye uzobheka ukuthi laba bangabe besabuya kwenzakalani. Mabefika basibona ukuthi siyayitika. And kumnandi siya enjoy. Lo wesibili athi bafethu ngifakeni ke nami la. Lo wesibili lo naye futhi engayingalala naye. Ethi bafethu ngifakeni ke nami la ukuze indaba yenu izoba safe ingeke izilibele iphuma. Ngangihlazi ngizwe ukuthi khona lezo zinto lezi ekuthiwa istimela in ezenziwayo but ngalelo langa le nami ngayenza lo wesibili naye ngokunjalo. Nalo wesithathu ukuthi usehleli yedwa xa bekuthi kwenza lo wesithathu kube ngingakaze ngize ngilale naye. Naye mayifika lo wesithathu athi bafethu mina nayi ivideo. Yo. Le video le shuthi ngiyayihambisa ngiyisa kumjidi ukuthi wena nje shuthi vele Wafika washutha? wisidwedwe. Wayengashuthile weyenza nje ukuthi sisabe. Oh, okay. Abajida bathi mfethu ungayenzi leyo nto. Joyina nawe. How? Futhi vele sidakelwe nje la. Nangampela futhi wafika naye wazojoyina kwaba into yethu nje. Angazi ngoba phela sasiba u4 ukuthi ngizoyibiza ngani for some or something. Saqhubeka kanjalo ke. So manje uma ngabe kuukuthi bona bahalela ucansi nje mawukuthi bayangihalela anytime bayawazi ama shift akhe bafika endlini bezosho ukuthi bafuna ukuthi sihave silale ngenxa yakhe kuyiyona ukuthi babatshela ukuthi mina shithi stove sami 66 nanokuthi nginamalebe so sebehlezi mangabe bengidinga beyifuna lento so wathi mangabe buya uGayi wami emsebenzini wangifica ngilele ngingakwazi ngisho ukusukuma ngingakwazi ukwenzani ngendlela ababenginambise ngayo ngalela langa so ikona ukuthi ngifuna ukumtshela ngeke ngikwazi ukumtshela bengizomtshela sisendlini kodwa ngeke ngikwazi ukumtshela emehlweni ukuthi khona into enje yeke yenza cause njengamanje ngiyahlukumezeka like njalo mangabe befuna beza bonke futhi kanye bezofuna ukuthi senze lento le umuntu wami ngiyamthanda ngeke ngikwazi ukumshiya ungenzela yonke into ngoba nasekhaya bengihlala ekhaya kodwa ngakhetha ukuphuma ekhaya ngihamba ngayohlala naye